ama anu ke ala ai fe au moi ngalu hoko anga tifa onelu amatului tangi ama e kyo ke lau toi mui ponua sia hono fisikea e peangi e whakaana uaka e te kisi ona rauaka whakalata ai tau ana hoa o e wahai whai nuku maanu ke ilonga takala pe alua ke ara ai whea moi ngaru hoko anga chifa onelu wambakului kangi amanu ke ala ai whea moi ngaru hoko anga chifa onelu wambakului kangi amanu he kiulanga he tuako aku ne whawhango se te moe e tahine o a te keo fōro e koe matanga ia e tawhe o ka longo tataki aho puku a mai kua whele marino a whai e ne taro Tiana folau koe alae tonu kia sia konga ia koe whai anga oi salute tonu kia sia konga ia koe whai anga oi salute e kiulanga ae tua po Kune whawhangu si e te moe e taile hou e te keo whau e koe matanga ia e tawhe o ka longo tataki aho e puku a mai kua whele marino a whai e ne talo si ana kolau koe halae Kaya siya konga yo veama Koi whaianga oi salute Kaya siya konga yo veama Koi whaianga oi salute E ha utau I poane Tongi one e hangale Ke tui papai siau kahoa E whakopa anga karano Ano oi whakai fi makawhare Silwai ko kalanga moe wa Le whakapoe koe laka anga utanga Whawhine mo tangata Whakapoe koe laka anga utanga Whawhine mo tangata Whakamalua he halapaini Ori e lotoni ke toi whiwhi Me koti e whewhimo o to suiti Tiu e mafua he whunga whaiki O whakamalua he halapaini Ori e lotoni ke toi whiwhi Me koti e whewhimo o to suiti Ko toka hoa ko ele te telika Ko to isi ale oi mai silima Te kuhulu iha
kohono te momita Ala fefiohi fisi ilo se Na e fihitu'u I he mamaile Te kisi a sola koe hanaie Ta koe puna angaria o ikare Ala fefiohi fisi ilo se Na e fihitu'u I he mamaile Te kisi a sola koe hanaie Ta koe puna angaia o ikare Ohotoka hoa koe ele te telika Oto isi ale koe mai siriva Te huhulu iha Pomahina Te sea te kohono te momita E aloma ili o katafitonga Isi ife kika malanu aloha E hangi halau manupuna oma Ai pani se sine matala ilonga E aloma ili o katafitonga Fisi ife kika malanu aloha Ne hange halau manupuna oma Ai pani se sine matala ilonga Otoka hoa koe ele te telika Oto isi ale koe mai siliva Ne uhulu iha Mamahina Te sia te kohono te momita Otoka hoa koe ele te telika Oto isi ale koe mai siliva Ne uhulu iha Mamahina Te sia te kohono te momita Malo mo lau mali a hou eiki pia mo e lele ia tonga kotoa pia mo me a mai ki he polokarama mawahe koeni ai AOTTI ki he whiawhini ai a okumau kauwhataha toai I he whiawhini I hono talanoa I hangahi I siu kua maari whekina I he ope pia mo e ngahi platform ko ia ngahi media whakasosiale aia o kumau whakakaukau o kumatu aki mahu inga au pito eni ke whakahoko ha polokalama ko e whiawhini whauke o ki kai ko ha amau taimi polokalama nga maheni eni kai hange ko ia na ku tuku atu I he tau ngahi polokalama ko ia ki mua Ko hui koe wawe ko ia e whiri e lele pea e le tio o whakatatau ke ngahi isiu ko ia o ku maari pe asi mai pia me ngahi lai takapau talanoa ko ia o e media whakasosiale. Kai kehe ko e whiawhini te mau talanoa ato whilawe I pia me ngahi isiu ko e ni o ku mama mai Kitu'A pia a o mai ka teki mau tolu ai FE'Aki koeni ai taha o me mipa I he koa team ko e whakafofonga tonga tapu wha ma te tapu eluelu pia mo e sea ko ia o koa team ko se Minisita ko e tohi koeni a ma te ni nai whakahoko ia I he aho pule lolo o e wike koeni ko osi pia ko e kakano e ne tohi ko e ne loto mamahi I he sea makatuonga I he hangari o ki ai tila whakapulipuli ai sea pia mo SIAOSI pohiva kai ke ilo ki ai toenga ko ia o e kau me mipa o e koa team.
Ko ki poi tu a koia ki he tukuaki'i, mana tu I foki na I tukuange mai e he komiti ai kakai ai o kusea ai a whatai helo. E ne lisi, pe koe lisi ai komiti ai kakai, aia na e kau mai I he lisi koe ni ai toko whā pea meihe koa team. Kau ai sea, a se misisika tonga tapua mo ale finau ha paitahaua fane fituafe tonga tapuono pea mo pensi mani fifita tonga tapuhiva. Koe ni ihia pea mei he koa team na e kau honau hingoa I he lisi whakamui mui taha koe ni ai komiti ai kakai. Koe lisi ia o kumakatu ungai ai loto mamahi koe ni tonga tapu wha, mate ni tapu eruelu, o ne whakahoko ai a e-maili koe ni ki he sea. Nai ho mai a se misi o whakaikai I ai lisi koe ni I he reti o kerea, I he wike pehe ko ia, o ne pehe o ikai ke mo oni ai lisi koe ni. Ia whakatalano ai polo kalamani ki a SIAOSI po hiva o whelawe I pa mo I siu koe ni, ki he lisi koe ni, pe ko hai o ku mo oni, ko hai o ku loina e tali e SIAOSI, o ku mo oni pe a se misi, pe toi mo oni pe ki nau tolu. I he uhinga koe ni, na ikai ke whakalea e se misi, e tukuange ai koa team kai hau ki he komiti ai kakai. Koe whakalea koe ni a se misi na ne pehe, tu watu pe ho mau hingoa I he lisi koe ni a mau tolu, ka na ikai ke ne pehe e hiki pe a mei he koa team ki he komiti ai kakai. Ai au mahino lewa I he ongo talanoa ko ni, una whakatau mo oni whakatau loa pe, na iai ai Fetohi'Aki ke kau atu ho nau hingoa I he lisi koe ni ai komiti ai kakai. Ka na ikai ke uhinga ia ke nau hiki me he koa team ki he komiti koe ni ai kakai koe foi makatu ungaia. Koe kakano koe ni o e-maili a māteni tapu elu. Makatuunga ia I he foi mamahi koe ni I he foi whakahingoa I lisi. O ku makatuunga e ne hanga o tukuaki'i koe ni se misisika pe koe sea iau e koa team I he ngahi mea koe ni. O ku ne pehe o ku koe foi ngā unu ko ia o ku hā ta e whai totonu ki he koa team. Toi pehe e māteni ko Fetohi'Aki ange ha kau pou o whakahange ki ai e nau hohaa ki he tūkunga ko ia o ku Taki'Aki e se misisika ai pāti. Pea hoko ata māteni o ne pehe o ke ai e ne tui o ke ai e tila whakapulipuli a se misi sika pea mo e toko whā pea toko whā koe ni pea meihe koa team, pea mo SIAOSI. Pea aku hā mai o ke ai uri lahi au pito I he anga ko ia o e nau ngā we. Toi pehe e māteni o ku kete kovia se misi pea mo toenga ko ia o e kau kantiteiti I he koa team, I he asi ho nau hingoa I he lisi koe ni ai komiti ai kakai. Kauheni a hono tukuaki'i e māteni a se misi o ku loi, o ku tae whai totonu, o ku mioi, lahi au pito. Ko e tuunga koe ni o ku nau iai, o ku ikaike iai ha concept whakapolitikare e asi mai me iai o ku ngari whai totonu ai se misi sika ki he anga ko ia o e nau ngā we. Kai kehe, koe tari ko ia ki he ngahi tukuaki'i ko e ni, pia kune demand mai ai ke whakahoko ha nau whakataha I he weekend. Aia koe whakataha ko ia, koe tohi whoke he wike ko osi, ke whakahoko ai whakataha I he monite pe koe weekend. Ana pia mo wālo koe na ko osi o ata whakaiki ko ia o Fetohi'Aki, pia koe ngahi mooni I mea, kai ke tau lau fulo ia, ka koe ngahi mooni I mea na koe o ku whai ai a loto mamahi a tonga tapu whā, loto mamahi māteni tapu eruelu. Ka ku mahino me he tari koe na se misisika o ku calm, o ku nonga pe a se misisika, o ku mahino me he tohi koe ni a mātenia I hanga e ku lauhi fo, o ku fu ita au pito, vevela au pito ngahi fo ngā unu, kako ngahi ngā unu wha politikare ni. Aia o ku ne pehe foki o ku ikai o totonu ke whai ha voti ai toenga koe ne kau me mi pa ki he fo kau tama koe ni toko wha, pe tukuange ki nau tolu pe ikai. Ka kune tukuaki au pite leadership koe ni se misisika o ku ikai whiunga mo tau pe mo tonga ko ki ai. But may I bring you back
ki e peleri. Ki hawhepo tala noa aki a māteni pea mo SIAOSI ni umei tolu, aia na e hiki i he tohi noa koe na SIAOSI ni umei tolu. Aia na osi pehepe e māteni ai back then i e peleri, ko se Minisita o i kai ke tau, pea o i kai ke TOTONU, ke ne hoko ko hatake. Aia koe i whakakaukau, koe ni i hanga i whakakaukau, ne os o mai pei e peleri. O kutoki he aki mai e nia i he taimini, i he ngutu koe ni o māteni o mai Kitu'A. Kana o se whai pe ngahi tala noa he tua pui pui whelawe i pia mo tatake koe ni a Misi. Mo yanga whakakaukau koe ni māteni. Ana te olatu kia te koe koe uhi ke hanga o tala noa. Ko o se whai e tala noa ki a Misi o whelawe i moeni. O kai ke loto a Misi ke kau mai he polo kalama koe ni. Whakahauka whai po tala noa aki ki a SIAOSI. O mo ua a SIAOSI he whiawhini. Kai ke mao a māteni koe ai. Te tau analyse o pe ngai mea ko ni whakatau ke anko e tau mao. Val malo e tau mao e whiawhini, ana malo e tau mao e whiawhini. Kolosat ka te koe ana koe haho whakakaukau. Ki he tukunga koe ni oku iai, hike maa opo ana ke tau kamata pe mua pia me he foi analyse so i mai, e foi tukunga ko oku uhinga i loto mamahi koe ni a mātini. Patau toki hoko hi foi ke ngahi tukuaki'i. Malo apito se tita pe malo e tau mao e fefini pe pehe ke avao pe malo e tau si e fefini ka ufanongo ka tupe mo ke tau tala noa tau ataina pe i issue ko ni he ko hi ko issue mau inga ka tau tolu ko hi hange tene hanga o holoke credibility o e patoa i hanga ko e tau whakau atu ki ai. Na whanongo na aku mao i meiri koe ni e se tita, hange pe ko ia ko koe pe pehe kia wao. Ke taim koe na whanonga ki ai, koe mea koe na e hau ke whakaukau, na e whoke whakaukau ki e pereri e se tita. Ko uhi koe tuunga koe ni koe na e whai ai e tukuaki'i koe ni, koe pehe e māteni, oku i kai ke tāu mo whiunga ai whakahoko whatongia a se Minisita koe takia o i koa team. Mā tuunga i he ene ngahi whipā pōta anoa aki pia mo SIAOSI pe he tokua ko uhi ko SIAOSI oku i kai ke toi patoa pia oku na e huia Kitu'A pia koe toi whai atu koe ni hawhinga ke pai FENGAUE'AKI oku ne pehe i he ngahi tawhaaki ko ia o i kai ke tāu mo whiunga i whakahoko whatongia a se Minisita. Ka tau manatu ipe e se tita he tau whanonga mai koe he osi koe a vote of no confidence. Na e mahino ka te tau tolu o kuiai e ai mata vai whakataki i ngahi tawhaaki koe ni. Kana tau mao e ngahi e-maili pe mo ngahi telefoni na e whai he whawhitutaki i he waha o SIAOSI ni mei tolu koe whale ia e patoanu sila pea mo māteni pea mo i kau whafofonga. Pea koe statement na māteni na e o mai koe ki a SIAOSI ni mei tolu. Ko se Minisita o koe tene ilo ia ha mea o FAKAOLI'IA pea mo i ngā ue i o wisone pe koe patoa. Ka ko ia o kune whakalele mo whai hono fotu'utu e koti. Ana mahino ka te tau tolu na i kai ko Minisita na ne whai e ngahi whakakaukau mo ngahi mea kotoa pe i he taimi ko ia. Pea ka pau na iai hane ngahi whakaukau mahino pe na e melemo mau pe ia i ngahi whakakaukau e tō tāko e na e tū mi hono tū'a. A e koe na ne hanga whakahoko mai ki Nusilani ko ia o kune hanga mei whakalele mo whakotu'utu ai kua tini. Sai mahino ka te tau tolu ia koe ku whanonga koe ni he tohi na e mei hange kia te au o ku siau ki ai o ku fua e se Misia ai kanonga tā maki o e whehia a māteni kia SIAOSI. Koe angai koe e ku sio koe ki he angai tohi. He koe uhi me hanga mau pe o koneki ai fu i tala noa kotoa pe kia SIAOSI. Uluaki na kai ke ngata pe i ene o mai ai tono noa se Misi he ene leadership ai na ne pehe oku tae whiunga a ene tataki koe kai tene o mai ke he FAKATAHA pe tene o mai ke ilo ehe a me mipa kotoa pe o i koa team a ene ngahi ngā unu holo mo ene ngahi tala noa takai. Oku whai koe pe mo SIAOSI mo mea. Kana e sia fokoe alhi fokoe na whetara noa aki na e pehe e se Misi. Koe uhinga he ulahi ene tae mau FAKATAHA. Koe uhinga ia
o ikai tene ilo e ngahi mea koe ni tae mau an koe nau whakata. Pa mahino ka te au, o ikai ke mau e māteni a hawhakataha ai koa team. Ai koe ne toki au mai koe ana e koe ki ngai fui taimi pehe ni, o ne ilo i koe o kuiai ngahi mata vai i ngai tawhaaki koe ni. Na e hanga e se mise o whakaha ke nau kau pou koe Amerika, pe mo Australia i e nau Zoom, o kune whakakau ko SIAOSI ai lelei taha ma a tonga tapu uluaki ke whakakau i ene timiango e ne whakakau. Ai ne whakatupunga ai ne whakakau a māteni o ikai ke whai TOTONU a se misi koe uhi he na nau hoshanga e nau tolo en tosa i kantali ai ke hoko koe whafufonga ia o koa team pe mi tonga tapu uluaki. Ai koe tau seoken ki ngai Fetohi'Aki koe ni e se tita o kou sia au ia he tawhaaki koe ni. Ne onga ngai tukuaki'i o mai e māteni koe ngai tukuaki'i fefeka au pito. O nea o ne tala mai koe onga ua koe ni. These two thinkers o kuia naua ai corruptions mo injustice. Pea kene pehere o ikai ke na tau ke nao ke wharearea. Ai koe anga ne whakalea koe he ne tohi, pea ikai ke ngatai na ne pehe mai. Ka pau te na aku whakakau ke ne whakailo a SIAOSI koe FAKAMOVEUVEU. Taim koe nau tanguta e ko o whanongo ki he ni, na hau ke tau e whakakau o kuanga fefe a malawa ke tau lea ka mea o ikai ke mo oni mo mea o tau whakakau. Kau koe ngai mea koe ia hangi koe te whakatata aki heni. Koe tau pehe koe o ku ikai ke malawa e se misi. Mahina o pito he taim tatau ko se misi ko ia na ne tataki mai koa team. Sai na mawahe a SIAOSI mo mea Kitu'A ko hui koe whakakau o ku lekene leadership. E taimi ko ia koe tu koe taimi ni e kuset koe foi mo meniti koe ni. O si mahino ko o stapune le sisita o ikai ki toia ha kantiteiti koe kau kantiteiti pe ni. Aia ko pau ke na fish around pe i he kau kantiteiti koe kua os le sisita. Aia ko tui koe whakakau le leitahan a se misi ke ne hanga kumi e ne toko taha fitu ka kua pau ke iai e ha. Kua pau ke iai ai whehurunaki i ongo tawhaaki ko uhi kai malawa ke whakakakato e nau ngahi timi. Ai koe tuu ko ia pa me whakakau ko ia. Nai malawa ke tau tala ia i tala noa koe a se misi ke ne kau pou koe i Amerika mo Australia e ne whakakau ko SIAOSI ai lelei taha ki tonga tapu uluaki. Ai ko tui koe foi poinia na uhinga ai loto mamahi koe ni, koe uhi koe hanga se misi o declare mai ko SIAOSI ai lelei taha ki tonga tapu uluaki, lolotonga ko ia os endorse mai a ikani ke ne hoko koe whakafufonga tonga tapu uluaki. Pena tau ila pe me ngai whakatala noa koe ni na i pehe e se misi koe foi whakakau ko ia, koe whakakau ia a māteni. Ai tau se atu o kui ai foi mea au hoko i loto pe ia i he loto i koa team i he foi whakakau ko ia. Ka i he taim tatau, hangi koe whakatala noa koe mga hitari ko a CMC ko o se hanga ko o sanga au i timi, pia koe whahinga toi ke whakakakato. Pia ko whai haku lelei taha, pia hei kai ke whai hapakataha he whalai te koe ni ko hi o mo ua ai toko whaa whiwhine koe i he timi una wona tola workshop. O mo ua kau tama koe i hapai, pia pehe foki ki tonga, ko nau tolu pia mo se misi pia mo pensimani, se misi whakahau pia mo pensimani. Aia uhinga ia o ikai ke whakalao e whakataha ke whai. E anga koe ku whakakau atu ki he tuu koe ai timi pia mo tokolahi angi koe ai kau mo ua pia mahino LEVA o ikai ke whakalao ha whakataha ke whakahoko. Ai koe sato whakapoto au pito pe ai whakakau a se misi i e tawhaaki koe ia. Koe whakakau e ne taha. Koe whakakau a māteni, ke whaihanga au he ploto mamahi au pito kau pou ke koa team, koe uhinga, koe ikai ke whai mo neime ngā HINGOA, pe kai ke ngā tai, ikai ke whai mo ngau e ke whai hangahi mea ko hi, koe sio mea kau pou, e a whai pe whiri u te ke whai hano. Neime kau, ai kau mea koe no koe, kana ko kumale ia se misiko uhinga e se tita. Koe anga koe tau whanonga tupau, tau hanga LEVA fua,
ai ngai mea ko hange koe ni. Koe time frame koe ki no we mak fu wawe au pito ia. Koe ngahi ngā ue koe ke nau ngahi kau kanti teipi mahina o pito pene ke malawalawa ke whakakato e ki mua he le sisita. Ai ko tā pune le sisita, koe mea koe whai, kua pau ke nau hiki ki hapalani ange taha e whakawhie maali e ke te nau tolu kotoa. Ka koe whanonga koe ki whakatanoa koe mateni, ne fu ulo mamahe au pito koe ne ke loto ke te omi hataha pia MEIHE tawhaaki koe. E koe anga e kumau, ke te omi hataha pia MEIHE tawhaaki koe. Ka koe kano loto koe o ngahi tala noa kotoa, o kulahi ngahi mea o ku ikai mo oni he anga koe whakaukatu o FENGAUE'AKI pia mo SIAOSI anga koe kuseo atu hono tukuaki'i he koe kene itape ke se misi ka kune o hake ai pia mo HINGOA SIAOSI pia mo ngahi tukuaki'i pia ko hanga lewa o confirm e se tita ai ngahi mea koe ne tala noa ke kakai pia na atau o si ilo pe ki ai o ku iai pe ai loto mamahi a maten ke a SIAOSI pa koe mamahi ke ni he ke toi osi pa hasino mai i ngahi mea koe no asma he taimini e se tita malo. Malo au pito e ana, ka te utoi whoki mai ki mui neonga ko aloa ana kawa o au mai ki he ngataanga ko iau e Fetohi'Aki. O ko whampe ke toi whoki ki mui e tala noa ko uhi ke maa opo mai. Ai tupu anga koe o e fo i ta, ko pehepe ana pia mo val, o ku makatunga i ta i ha mea o kai ke mo oni. He ko ono uhinga, ai a lewa ka pau kai ke mo oni ai PEESI ki pe koe foundation o e fo i tukuaki'i, pea oku pe aku ta e mo oni kotoa lewa e foi toenga o kai ke falala anga lewa e foi toenga. Ai a kai foi loto mamahi ko ni i he pehe ko alu a se misi o tila whakapuripuri pe mo SIAOSI. Te pehe pe ko foi tukuaki'i ko ia it's a lie, it's a ko foi ta TOTONU ia pe ko misleading ia o e kau meimi pa hono katoa. Ta tau pe kau meimi pa ko core team pe mo kau meimi pa ko ni o patoa. It's a mislead. He ko TOTONU ko o foi tala noane o si hu mai ko se misi pea mo SIAOSI o ne hanga o mai. Koe makatuonga o e fo itala na mo oni pea se misi na ne pehe mai ka wata hono HINGOA he tohoi. Ka oku ikai koe uhinga ke hiki fu me he koa timi ki he komite kakai ikai ko ia. Aia koe fo i makatuonga ia koe fo i tukua ki koe ni a mateni o kune pehe ko tira whakapuripuri ke nau o mai ki nau tolo whau he kai toki e ape i he aho ko ia e hoko ai whiri vau. Ka hao ki foki mai pe o nofo pe i he fo i konga uluaki ko uhi he te uwhehui atu pe hoko atu ke ngai tukuaki'i e vau, eh? Ia. Malo apito se tita, pe malo apito ana, oku ikai pe ke te loi mea konu ke tā noa ki ai PEESI koe ni oe mamahi koe na mate ni he angai tau sio koe ni ki he emaili. Se tita kono mo oni o ka e mo oni. Ka koe tau whaiwhaka mau koe ki he urunganga koe ni tangata koe ni ko mate ni. Ngai mea lahi koe tau whanongo pe MEIHE last 1.5 years, I think. Koe mea lahi koe tau sio pe social media he koe ki tau lava o Fetohi'Aki hanga tonu mo ia se tita. Pea hau koe ki taimi kono tau mai ai ko o poupou ki he ngā ue ai Poate ai kakai. Mawahe mai a SIAOSI po hiva me koa team. Na iai foki e ne ohofi hono matapure, ka koe whakafofonga ato matapuru aki. Pea ko tau o si lava i pita tō tala i he ngahi evidence ko ia na e hanga e SIAOSI niu mei tolu. O re ko oti mo tauhi ko e ni i he ene tohi noa, FAKAOLI'IA mo tangata ko e ni. I hono urunganga, pea mo ene loto i tā. Pea kou pehe e au te kewisi he tangata loto kovi lahi. Ko e ku whakatonu lea ia ako ki ngahi mea o ko lau mo i loi o whakamo o ni i ke tangata ko e ni. Pea kou pehe o ko na tau lau he emaili pea. Pea tau whanonga na pehe na whiwheka e ne tohi. Ko ene tō onga mo ui pe nia ana. Pe aku i kai ta e uwhi he taimi lahi. Ta e whaka ki a se bisika koe taki ia. Pe koe tu o whiha hono ai atu se misika te ia. Ke o mai e ne toka i. Puu ta e whaka pe aku i kai ke whakamooni mai pe māteni. E ne lau mai koe na e whai mai ki a SIAOSI ni mei tolu koe ni he ka mata koe ni dau ngāwe koe ni ke von.
O kui kai ke ilo e misi a mea o ko ia pe ia o ku ni whakalere ko a team. Ko ngahi mea en koe na ne tuku mai ngahi sio lalo, mai ngahi tai tokai, ko uhinga ko se misika, ko estea ia e nau poate. Pea neongo ha mea fefe. Ka pau nai alua se misika o koe ke upihe ka pau. Ko ngahi tala noa, mai ngahi Fetohi'Aki ko ina se misika pia mo SIAOSI vai lahi o pohiva. Ko e tala noa ia ai taki ko se misi ko taki ai kulupu. O kune whakakau inai ai whakaluku fua e nau kulupu. Pia tēne whakakau, o lava peke tau tala hanga i meiri ko ni, na whakakau kawa se misi, ko uhinga te eki ke nei me nau toko taha fitu, pia kia te ia, ko ene whakakau kau whakapoto taha. Ka koe uhinga, kia te au se tita, pia mo ana, ko hono foi mo o ni, o te lava pita nā mu ia te irifia, neongo ne pehe o kututu kau mai ai anga i meiri ko ni amateni. But you can smell fear. Me kono uhinga. O ku neongo i, ko en koia, pia mo i kantaria, nane endos fo koia, o ku tau pehe whatara noa, ko ene kantiteiti. Na kai ke loto ko a team, ke ave i kantaria, ke toi lele mai me, tonga tapu uruaki, ko e loto e nio mateni. Pia ku neongo i ka pau e FENGAUE'AKI, a SIAOSI po hiva, pehe ke he po kau kantiteiti, Poate a kakai, pea mo misika, pea mo toenga koe ne nau kantiteiti, e tō lalo. Ko kusio ko whakatonu lea ia ki he i meiri ko ni neongo i e tō lalo. E ta e aonga e ne ki mea koe ne o whau, he koe ke ia hakakai ke ne support. So pa koe ne, I think this is his last draw. Ke ne hanga o whenga i ke tuku hifo a se misi, me hono lakanga ko e taki, tene whakaongo ko vii, a se misika ko uhinga, ko i kai ke tuu hono loto. Ko e ki siana ko en ko maa tapu e lueru, o ku loto pe ke tuu hono loto, i he taimi kotoa. O ku i kai ke iai hawhakataha anga mua mea e kau ki ai a māteni, i he historia o e tau ilo mai koe politiki a māteni, mo ene hu holo, e tae mo vete, e whetu kou ki ai a māteni. Mea peo kau ki a māteni, e iai e mo vete ai, e iai koe uhinga hono natu la se tita. Pea kou, koe mea kou meka kou whakamalo i au ki a misi. E kusio koe ki he moko, mo e mama, ai tari a misika na e whai koe ki a māteni. Pea kune lau whoko pehe, ko mo wo piki, ki a SIAOSI, mo ene pāti ko ne lau ia. Alasa spohiva mo ene pāti, o ku mo vete e kai tuku tātou. Lolotanga pe e nau mo vete se tita. Ko e outcome ien e nau mo vete o ku tau tala noa i ko he ahoni. Ko ne hanga ea tukuaki'i o pau koe pāti e a SIAOSI. Ai poate ko ne kakai whakaori lahi ke anga e ku whakakau se tita. Malo e tama ai whiawhini, LOSALINE lili NAMOA tui, malo? Malo si tita katak pe ka uhau atu ai LEVA ki whainga mali e koe ni. Hau Koe mai. ngā ko ku tala no atu pe na aku se tita i he mea mo oni na aku whanongo tonu pe ai. He ko wha alu ma pe wha he pongpong ko toa pe o whanongo he le tio ke lea. Kana e ane u he le tio ke lea na hawa e o ngongo na lea mai a se misika. O ne announce mai ai e ne timi. Kana e laki kamata pe a se misika me i tonga tapu uluaki. Na ne ui mai a HINGOA o SIAOSI pohiva. Kana e pehe ai e se misika. Ko toko taha ne o maalunga taha i tonga tapu uluaki. Ka ku kau atu mo i kantali ai ki ai. Kana e ui ai uwahenga kotoa na e kau katoa ka whane fituawhea o ki hapai mo eua na e anansi ai. Haukai ki tonga tapu whaa na e pehe LEVA e se misika ko māteni o iai ka o iai whakafofonga e taha ko lelei ufi. Pea haukai ki tonga tapu fitu ko e mea moonian se tita manatu ko au ke tāno aloi e. Ai koe ia Pea na e hau koe ai polokalama
hau ki tonga tapu ono, anansa ane a whane fitu afe, hau koe ki tonga tapu fitu, na keke ne anansa ea hingoa piwin piukala. Koe mea na hangen au ki I whakaoli'ia ai se tita, he kune pehe e ia, o te keke mau hataha ia ki tonga tapu fitu. Kau fifili au, kau fifili au, ka hau ne anansa ia e toe ngā katoa, ka e au ki asiasi pohiva ki tonga tapu ulaki, kai hau koe ki fitu ia kune pehe e se misi, o ku kei kumi mo sa vea I hataha ki tonga tapu fitu. Pea e se tita ko mea nau ki ongoi ko whakaoli'ia he ko uhinga o ko siloi pe se misika o ku o si pau au pito pe tau po ko atatol me I tonga tapu fitu. Ka na aku whakakau kau au tene hanga announcement hingoa o piveni he ko uhinga o au ki loto nau FENGAUE'AKI pe. Ka na au koe ki mea ke whetu ko koe ai ka hihifo na kai ke announcement ai ka hihifo ia na o mai vosa ia. He? Pa koe ne au mai kai ki tonga tapu honga fulu ko mea nau ki I whakaoli'ia ai he kai ke petia ia hei koa ia ka peli lan mata ka ne pehe ma ia koe o si savea I katoa ia koe maalunga taha koe whewhine se tita koe ke mau ki koe hono hingoa uluaki ka koe ilo I koe hingoa whewhine whakaosi hai koe koe kai ke manatu ia. Pa ne pehe ia maalunga taha nge ia. Okay, kai ko vika kaufusi? Ko ia, ko hingoa ia, ko vika kaufusi. Na ne pehe ia, ko vika kaufusi I tonga tapongo fulu o maalunga taha ia kampeli lan mata. Ka ko vika o nau alu holo o whai holo ne campaigni. Ko ia ai ko ki I niusia me he le tio ke le a he ko mea pe ko wha alwa ke le a ke u. Mau e ngai whakamatala mo oni. Kau tok whak mai ke LTTI o ate information ko ia. Ko LOSALINE lili na mga tui me he le tio ke le a. Tu au whai ki atu. Oh, ate tahine. Mari e whoki. Vela, homani utao. Kai ke he tau whoki mai ke, kou tau mao peki ongongo. Te tau toki whoki mai ki ai. Ka kou whaamu pe au ia ana ke hanga nge, koe taha mga hitu kua ki I koe ni a mateni ai au kune pehe. O ku kete kovia se misi, pensi mani fifita, whane fitu afe, ko mo ale finau, makatuunga he haho nau hingoa I ta whakoe. Pea o kuili fia a SIAOSI koe hu mai a ikani. Ana, nā tau mamata kahatoa pe ke he ongo launch koe ni e ua. Nai kai ke tau koi, nā tau mamata lelei pe ki ai. O ku ke pehe o ku uia ana koe ke te komi, pe koe ki ili fia tamai ngahi Fetohi'Aki koe. Ni ka hao, koe whai statement ko ia ana koe haho wakai ki ai. Malo apito e se tita koe oku ke moina pise ta oku hange oku wongo manawa si pe wongo ili fia neongo e tau set oku fefek e whamatalaka koe loto e o siri fia apito pe e tuko e taimini te raktala no pe se tita ke whakaukau koe ni pe oku ke te kowe af se misi ke te se tita koe te tu he tunga taki koe mea whainga taa whao ai te tu hatunga taki, he kauhia o te hanga o kātoi e whakakaukau, o le lei whakalupua o hakulupu, e hiria ho tau mau kita. Pea, o koe whainga unau whakaukau koe tunga taki, o ko hatunga langi, pe ko hatunga o ku lawai ho to tau mua, neo o koe hono ngahi lelei o ona. Ka ko hono whainga taa o tunga taki, he kua pau ke te hanga whakakaukau I ai lelei whakalupua, ma ai Ki motu mai ana. Ki motu mai ana. Val, te ukolosi mai kia te koe e Val, ka hu ki motu mai a ana I he taimini. Val, ka haho o hokatu pe I he whaiwhehu I koe na ave kia ana e Val. Malo apito se tita. Ko whakamea pango ia se tita he tau mai ke tau
tala noa I ka kono mo oni fo it made headlines I ahoni pe o mau inga ko tau sia atu ko ke hangi ko frata no ana ke misi ko taki pe I ene pehe o ke ai ai ngahi natula pe ngahi nau o ke ai ngahi mea o ku ngahi ngaue ko taki pe o hakulupu pe ko taki o ha poate hangi ko ini ko o kausia ki ai tene whai e ngahi ngā ue ko ia. O kui kai ko ha me ai ke whai he kau me mipa, o kui ai piho nau ngahi, o kui ai piho nau ngahi whatongia o nau tōru. Ka ko se misika ko ia na nau whiri, pia nau loto, o e taki ia o e poate ko ni ai patoa. Te koe koa team, na tau Ka koe whanonga o mai ate te whehui tohono. e wāle, ka koe o ate whehui e koutu I pe o I kai ke fuu manatu e koe whehui. Ai koe whehui e ni kono tukuaki'i o kete kowe fwoi toko whāko e ni, pe aua ki ai, o kune pia kuiri fia au pita SIAOSI I he hou mai kona ikani. O ke pehe o ku wili fia SIAOSI, I he hou mai ikani. Io, se dita, ko ka taki pehe tu ai atu ka ko uhinga ia. Te au mai ke misi a hard decision ko ni ke ne ave a kau me mipa ko ni ke nau kau ki he timi ko ni a poate ko a kakai a ke ene sio ana a ke ene tui ko e taki. Ka ko ne hanga ko whaka katalahi a aku he ne lave hake ko ni ke ne pehe e ku kete ko via SIAOSI. I he hu mai koa I kani. Ma si se tita ko mei tō ki lala hok sea e kukata he aho ni. Wai, Hangeni, wai wā. kono uhinga ni se tita. Hangeni na e kui pe anana te ringa kakai pe anana porio nai o ikai ke nau sio o ilo I whai kehe koine launch a I kantariai pe a mai launch koine a SIAOSI po hiva. Pe ka pau pe mai kuiri fia SIAOSI. O koutu iau ko mātenia kuiri fia. O ku mahala o tala no pe he hong de fima o ke convince ia o kuiri fia SIAOSI pe kumana vahe mai ka ikani. It's the biggest joke of the century, se tita, kia te au. Ke whanongo ki harea pe he. There is no comparison pe ako o whapea ka ikani pe tala monu ki ai. Ka ako o pehe e au na o si whai ai savea. Ko fu savea ko ni na e whai e he kakai ngā ue whakapure anga na e whai e ni. Ko fu savea ko ni na e whai e he komiti o totongi. Totongi se te tana tau ilo pe ki ai na e hau e sekretari ko ni a Melise fotu. O ne tuku I mai I result pe koe I result ko ni pe savea pena e mavahe a pito na kai ke hata haia tene hanga o mention hingoa o ikani I he savea ko need to be honest. Pe ko ne hau ko a mateni o tuku mai ne email o pe kuiri fia. Masi ie. Ta tanto pene foi tukuaki'i ko ia se tita. Mo ne mea ko no faitohi mai ai ki a misika. Ai ko whakatatau pe ene foi lau ko ia. Hangenia ke te au o koe ke ilo e au ia pe ku kei sai koe ata mai e tangata koe ni pe I kai I he anga e whakapupua atu ki ene. Pea tapu pe pea mo ia. Ka kou pe he, you cannot use I kani. Te kia te au ia ko hanga matene a use a I kani. Na e uhinga ene teke e ia I kani ke alu o whakawhetau ko ene loto tau whehia ki hono matapure, ke South Pohiva. Pe aku kai ke konea mai ke taimi ni, o kou whakaofa ia au ia se tita ia I kani. Pe o ku whakaofa au pito kota o siomata pe ki e ola ko eni o ene launch. Pe a moe ola ko e launch ko a SIAOSI. Ko awa I kani, ko mawahe a me tangata ko eni he tene hanga e ia awea I kani mai reputation o I kani o toa ia ki hawha ahinga tawhaaki o kai ke sai. O ku hange ni ha teke hange koe tauri atonga koe ha wakai pe ko te osi ilo lele I whai pe he ilo pau. Kai kei ki voi mai pe I kai ke sai pe kuiri fia pe SIAOSI ka I kani. O ku te eki ke to o taha
atau ilo ko ilifia SIAOSI. Pe kui kai ke more taimi o SIAOSI I e tau ilo. Ke no whakatoka I ke beini mo ki mea I kantaria I o pai. He aku mo ua ia he ngahi ngā wese tita. Ko ia o kou pehe, aku tau tala noai pe tatu kakano ko ne emaili ko ni ka aku alu whakataha pe e tau sia to whakamea pango ia. Mo e tau toi whakaoli'ia lahi. He kou tau ila, o kou kia te au, o kou ila o koe mea mau he atamai koe ni kantiteiti koe matanga tapwha. Kia te au ia. Ke ne whai e whenga tala noa koe ni, koe ke tā, tuhai mo tāu mo ia. Malo se tita. Ka koutou pe e wala e tau oange pe ai credit ki a māteni ko uhi ko e lava ke ne o mai a hono fo I mo oni I emaili ko ni. Aia ko ka kato e ni ko e hake pe fo ki ha mea ku pau ke hake mai ki toa. Ko fo I hake mai ko e ni ko e hange ha fo I lua toto hu whangai whakatapu I hanga ko I wakai ke fo I hake mai ko e ni. Ko toi pe fo I wike nai e tolu ke he wha pe a whai e whili he. Te upehe o ki ai a ki fo I konga mo oni he ni a māteni, ka pau te put myself in his shoes. Te upehe, koe hanai mea o kunofo ai, ka pau ke ilo he komiti, pe koe koa team, ai ngahi ngā unu koe ni e alu a se misi o awe hono hingoa ki ha pāti e taha, pāti patoa e taha. O ku te kei pe ke hami a pehe ia he lalo la a koe ni. Ke fo I timi e ua, pe endosi he tokotaha ai timi kehe, pe endosi mai, au hange pe ko ni endosi SIAOSI se misi, ko le ritaha he wa endosi se misi SIAOSI ko le ritaha ke uluaki, hili ko ia o kia ia ikani he timi ko ni ka pau ko pehe, ka pau ko ha mea ni molini, I molini. Hei kai ke te whai yangi, pe a ua ai pātia koe o LEVA, ke Labour 1 and Labour 2. Pea ka pau e iai ha lisi ai national o pea toi lisi pea mo Labour. Hei kai ke whaiange pea endorse mai e Jacinda ia ha me mipa ai national. Aia I he fo I tu atu koe ni o te upehe o kai ki fo I whakatonu hi ai I he fo I loto mamahi koe ni mā te ni koe me ape koe kai kene whenga ke mau ai mau pau koe fo I mea ia. Taka koe haha wakai ke fo I tawhaaki koe ia. Nā o ke ai pe haki I mōne a mā te ni hen. Malo bito se tita Ko mea ko whamoni to he anga e kusia koe ke ni. Ko whamoni le vai tala no kana sa sala mai ko mātu koe koa team. Ko alua a māteni mo mo ikani mo I konga pe alu pe mo misi mo ki konga. Kono uhinga se tita. Ne ikai koe peise ne ita pehe ne alo o kia misika ne alu o whafufu na e alu kwa misika na e ave mo hingoa o me mipa o kau me mipa kehe o Poate ko ne ai ko team na e kai ko hingoa toko taha pe o misi so kia te au se tita ko mea ia ko mama mai me foi tohi ko ni ya ko neongo ko ne frapatonu mai e ia ne emaili mo ene tafulu mo ne ta fie mari o tuku mai ene loto mamahi o frapatonu kia se misisika kana e kai ke au toko taha misika ne ave frataha pe hingoa misika mo hingoa fane mo hingoa o mo ale ke Poate ko ne kakai na kai ko misi toko taha pe neongo ko me ko usio atu ko ki ai frapatonu mai ka misi ka ko mahino mai ai e nau mo vete mo ta mau ko ni ko pe mangai me na sala mai ko nau mo vete sala mai ko nau matuku na sala mai ko nau ke se tita o ke te au klaunga mai ai ka ko usio ta mon pe misi pe une tala mai e hanga misi o koe ke tā ue whatonge a misi ke nau tōru kau me mipa ka hiri ko ia na e alo a misi ave whakataha no hingoa mo hingoa ka me mipa o ko team so ko ia pe ia na misi au tika ke ne ilo Ko ia. Ko toko taha I he tau lai ni, Paula tonga whasi, malo e tau mao e whiawhini, kau mai? Io, malo e tau mao e whiawhini. Ia. E serita ko ki ki lea mai peke leo lahi Paula he ko ki leo si, Iyo, katak whamoremore ko whenga tu ke I he ku ke tau kawe pe o ke tonu pe ai u me e koe ni o ku whai fo o
Koe pe koe ke whakahoa ai risi o hange koe siu at koe ki he ngawe koe I tonga. Koe kau koe a se Minisita pea mo tokoua koe mo are finau pea I he risi koe na iai ai uhinga. O pauna pau whafoke tau manatu ki he uhinga na tala mai na tala noa koe tala noa pe mo sione fonua pea holomuia sione fonua pea koe tu koe ia ko se Minisita pe ai lelei taha o kuala mau I he taimi ko ia ki he tonga tapua. Koe mea tatau pe ki a whane. E na naula ki pehe foki koe tama Minisita. Kana toi asimai na pehe na asimai Minisita ia toi ia ipe mo ne ki kau kulu ana nau aluholo. Pa nau pehe lewa koe lelei taha a whane. I he tūkunga koe o taimi ko ia. Koe mea tatau pe mo are whaitohi masio ne tapu ke holo mui. Pea koe lelei taha pe I he taimi ko ia ko mo are. E tau siwa o ku whakapoto ai fili ko ia. O ka pau o tau pehe ko kakai ai mahu inga taha. Ke whai ha tuku'uni ko uhi ko kakai. Pea tau tui ko tuku'uni whakapoto taha ia I he taimi ko ia. Koe pehe koe o ku uhi ko kau a se Minisita he ko pea toi kau mo whane o kau he. Koe pe taimi o tila ai rei pā ia pea mo green. Mo Mauri o whaatila pe ai national ia pe mo ai ngahi party ko nau kau o to nau whafonga kai lele kau mea koe he ko nau tolu te nau wala ngā au e whakataha pe ko tui koe mahu inga ia e foi unu koe ni pe ko fia lahi I he lava ke tuku ai whai kehe kai ai lelei taha ko hui ko kakai. Pea ko ngoi o kuai pe tau unu atu pe, te tau unu atu pe, te tau hao pe ai mahino ka te tau tolu o kumahu inga ke tau pureanga. O ka pau o tau loto ke whakangata pea whiunga ai whakamare koni o ku lotonga lele he taimini ku pau ke tau pureanga. Heka ikai ko e tau hanu mo fuaa ko ni e whai o tangata. Pea kou pou lahi, mo whamanatu pe. Koe uhinga pe, ai kau ai uhingoa koe ni, he na iai pe hono uhinga. Pea koe ngahi uhinga koe na o mai, o kai pe ke toa kua os, tāpuni koe mea pe whai kai me. Koe kai keha ma waku ke he mea koe na mate ni, ka koe tānoa pea ke he lau maarie, o se tukulolo aki ko hui koe kakai. Pa kou o whaatka te kumoto, pa kou amanaki pe. Ea upe ki he whiri tau tukotoa ki o lunga pe tau wihuna pe tau fia he fia kakai pe moe whonua. Ko whaatka tika moutou katoa. Malo apita. Malo apita e paula tonga whasia e kau mai ke polokalama ko e whiawhini. Pea moone apita ana ngai whakatala noia ko ni ko o mai. He kohona o hinga neongo ai ngahi whakatala noa na tau whakahoko ki mua au pito pehe tau ko osi o ha o mai ki heni. Pena iai pe whahinga hui e tau tolo o ko kehe e whahinga lau maari e koe ni o māte ni e ana e. O ku wa o mei koe ki he whaitohi koe ni, o ku hanga he whaitohi koe ni o whakamo o ni i mai. Ai ngahi mea koe na tau hui ki ai neongo na tau ilo pe koe whaimo o ni ia kana e tika ki hano whakamo o ni. Kau hange ka te au ko mai ai whaitohi koe ni kune hanga whakamo o ni i mai ai Fetohi'Aki koe ni. Pehe e māteni o mo vete ai komiti kone ai kakai. O kai ke iai hau koutu i peko e taha moeni he foi whakanā whala moeni. O i kai ke mo oni o kai ke utu iau o mo vete ai komiti kone ai kakai. Anyway, o kai ke ufu ilolahi ki anau tolu ka kuke ilolahi angai koe ki ai ana koe haho wakai ke he foi tukuaki'i kone o mo vete angai tu o koe ni ai komiti kakai o whakahoa ki he koa team o ua ki ai o kai nai mahu inga ke whai mo make an decision ka nau whakataha o lele. He koe nau toi pewhi wiki whaa. Manu apito e se tikai. Kangi pe koe mea kona nei whakatana mai kia a paula tōna kaki. Koe tau whakaamu ko toa ia. I tō koe he taimi ni he anga koe tau whio atu. O ku mahau inga ke tau, koe mea ku mahau inga taha taimi ni ke tau i kuna ke tau wa o pure anga. Koe
mau inge taimi. E se nita o kufoke tau mana tuke vote of no confidence. Te ko winga ko mini ko ngā ko na fatu Minisita o toko atu ke Poate, ne? Tana lahe tau ilo ki ngai mea ko. Aia ne mahino mai e tawhaka ne mau inga ia ne ai mateni, ka mai kau tama koe ni ke puke oa na tau te o ke te o mai hataha mi tua. Ka puke pe a risone te ria na apai hawhara tau hos, tua hae whainga ai tau hanga ui pura politikale e ngahi me eko ia. Ka tuku pe ke more pe pure a ngau stai ki. Ai ko whainga lau maalia ia, na ikai ke hasi o loa mai ia, koe hae mea e inase ka kai e whanua, o ka malawa e no confidence. Koe hae mea na e mei lava o makai ki kai ka kai e whanua. Ko en talo mea e au ki ahoni te mo e tau wālau, i ngāu e hala ki he pure anga koe ni ai paanga te kawa e whanua. Te a kai ke ngā tai, o kutoe mea mai, o kutoe haere me te ne awhio, o tō pola mai, he mea koe na e nofo tai tau whakakau. Kono ngā we hala ke tuku hau e whanua, ka koe ka kai e whanua, e nau ka wahia hamtae ngahi ne. E se tita koe awen ke ahoni, ko e tau whaka amon ki tau whakama opo ho tau whare. Te heko ka mata whakatala noa ani mai, oku ongo i tai mini, wai whainga opa mai kehe ke se, nisi ko heko ku SIAOSI, ko e tuunga koe tai mini, ko e tuunga pere ngesi mo whainga ta whao. A hono se ngai, ke whakama opo mai ko hiko te teo ke tau pure anga, o ku hili ngai whainga ta ai kai hono uma. Ai whakakau i ene TIMI, ta mani whakakau i ko hahamea te tau lalaka i ki mu. Kai hangi o mai i meiria koe ni, o tukuaki'i tokua se Misi, o ku whai ka, o kue ene whahinga whakakau ka i ngai sila koe ni. Ai au mahina mai ke te au koe ke lota māteni, ke toi whai FAKATAHA te amo SIAOSI, ko hupune o sanga te ia o tala mai, tene justify mai i he ene i meiri koe ni. Nei o si hua te aski tua, te au kai ko koe patoa ai ni anau tolu, te koe nau kau pupu, koe me ere nau whima. Kai kehe se tita, koe tau sia tuka he koe tunga koe he taimini. Kau tau ke mau ke tau pure anga, kua pau ke tau holoke ngai wahe ke tau te, kai malawa te tau ngā ue FAKATAHA. I he whakakau o hange ko ia na e tari at ate miti, ko sia au tuki se tita, e au ate miti e ngai tuunga koe ni. Tēnā aku ilo i koe mea pēnia na e nofo pia mo se miti, na e toka pēi hano loto mo ni whakakau. Ka kou hiko e lewe e ngai whakakau, e ngai prasa me tua, o uhinga i koe na e hange, na atau sio na e mei te he, pe haware pia kai ke te he, pe asi mai na e mei te he, pe haware pia asi mai kai ke te he. Ai e koe ngai mea koe aku, ai ngai prasa me tua. O lava ke riri mo fua ni whakakau, te tene hanga o cripple ne ngahi FAITU'UTU'UNI. Ka koe aha koe puseo te tika i hitu koe he taimini, na aku sia au kute whanonga ke email koe ni, a ea o a te misi ke whakakau koe ni. Neongo o kukua a SIAOSI pamo, e amo saia Kitu'A MEIHE loto i koa timi, ka koe o patoa ke KENAU. Ai ako sa whenga lau maaria koe ia, kia te au, ko pehe, koe whenga lau maaria ia ke whai mo to'o mai, ke whakahoko ki hoko taki ki nau tolu, e koe koe tuk koe Poate e kakai, o kuia e na open door Polisi a nau tolu. Whaka ata ke kau mai, o ka pau ke loto ke tau pure anga kau mai. Te aku whai mo fua, koe mea pene aku toe koe hu mai. Ai koe anga koe whakakau atu, ka aku ia halau maaria ki he. O na tau te ta ofi ka pau tau loto ke tau i kuna e pure anga, koe mea ane te tau whai. Ko e tau te kau aki, koe patoa ki tau tō. Koe holok no tau ngahi loto. Te tita koe tu e taimini anga kusio atu, o i kai ke toi ai hamea koe koa timi, te koe ke toi hamea ia koe patoa e kakai ko tau tu o tata he taimini, koe kau patoa ki tau tō. Ko e tau te kau akia, te ka pau tau loto ke tau hanga teke visone tau mate aki, koe mea ane te tau whai. Ko e tau riu loto, mo e tau tuku lolo, te tau whanonga whakataha. I he foi timi ko o mai. Te neo te tau hu ha mata ua mai. O mahino pe ia, he ko hina e Fetohi'Aki ngai mea koe ni. Ka koe tau sa tuko ku whai e te inga, ke tā pudi ngai FAKATAHA. Te ko hai e lara mai ki loto mahino ka tau tolu, o ku whai e te loto i tua. Te e mahino ho tau hala whanonga. Ka tau kai kuna,
e whai e ngā whakataha. Ko mea e ko ofisia e se tita he kua osia a se whakaukau ko ia e ahoni e whanau ki mea koe. Neonga o ke seka ai tukuaki'i whai mā te ni. Ka kia te au ko tuu maua se nisi he lau maari o tuu maua o ko ofisia lahi a tito ai. Neonga ngahi tukuaki'i o koe mea au whakaukau se nisi ke mate ki ai. Te a koutui ko mea ai au ni whakaukau he taimi. Ka kia te au o ko ofisia au he tio. O koe e mea au ko ata mai waiki mama o ko kuhulu mai ni mo i tāno lo pe ke tau wai ofisia ai te tita maro. Malo pito e ana e val o pehe e mateni ko uhinga na yeni na e whakatoto mui ai e se misi hono name pe hono tuange mai a hingoa ko ia o e nau timi ko e ne whenga ke pōpō tama i ki nau tolo ke hanga no ai ko manata ke foi whakarea ko e ni ke foi hiva ko a sati nau whahau he ho whenga ke hako ani ko ai ke uhanga no ai ka ke hola koe mo hoku so ka ku hake ko foi fare a koe ni a mate ni hange ho foi ariaki koe ni ho foi tila koe ni ha feinga ke popo ta mai ki mautolo ka I tu apui pui o ku ya ki foi tila fra puli puli a wai pa ku ne hanga fra ka ma hingo ko SIAOSI o ku ne pehe ai ko koe mo SIAOSI o ku mo corrupt pia mo toi betrayal ki he timi ko nei core team pia mo I kakai ka ki wila pe ha na e hui ngai ke SIAOSI ka mai no mai ka te au ia ai fo I tape tangia a mateni ki SIAOSI o ku fakakau ai pe he o mea ko toa a se misi o fakakau ai pe SIAOSI I fo Fetohi'Aki ko ni meihe fo I talanoa pe ko ni e vau o ko ke tui ki ai, o ko corrupt a SIAOSI, pia mo se misi. Are they good people or bad people? Malo pita se tita. Pea o ko fiu tata awhi e ku kata e ku sio koe ki he loto koe si o mate ni. O I taipe ke aha ka unga ma a SIAOSI ia ki he nau ngahi vā koe ni o nau koa team. Ka e kei whakapipiki mai pe e māteni. Nei asu ki hene I meiri e se tita ko alu ke SIAOSI mo ene pāti. Mo ene talai pe. Wakai pe tuku hange koe lau a ana ko tau patoa. Tau tuku ko toa mea ko toa ko tau tolu tau patoa ko toa. Koe kau whakafofong kau kantiteitien ai patoa. Pea o kuiai ai tau mua ai pāti patoa KENAU pure anga. Ko mea ia. Ka koe ki loto koe ne ki tangata koe ko māteni. Masi I se tita mo ana. Mea whaka ofa mo one lau. He needs Jesus. Ko lau pea koe mo ke usio koe ki ai. E whakapipiki ai pea se aspohiva ke mea kotoa. Pea ko tui koe lahi taha ia o ene loto mamahi. Ko uinga ka pauna ko alania a misi mahalo negotiate mahalo na te yaha kau ta ma kehe ka ko uhi ko ne alu ko ni ke poate a kakai o ku ia ia se aspohiva ko foi palo pare malahi ki a mateni ke ko whakakau ko me loto ko mateni ko peke loto ia ke uke haka SIAOSI pe asilele ia se aspohiva iha pa hinga mea mea kotoa pe o ku kovi, mea kotoa pe o ku toko a wen ko ne tala corrupt. Na I kamata whake ne emaili na e whakakau atu ai e ne lau o pehe. Tene ave SIAOSI ke whakamau anga. Kai ke wanga e a mau pe ko hae ne uhinga. What he meant by that. Tene ave a SIAOSI mo ene. Pepe koe ave koe whakamoveu. I don't know. O te ke ha whakamoni, nothing. Ko ne pe mai ko corrupt ya misi pe mo SIAOSI o hala ke ne pe mai o mo corrupt he na mo whai ko I whai hala koe. Nothing. E ave a SIAOSI ke whakamau anga, based on what? On ko ngai mea ko toa pe, ko te ke siana loi, mo siana loto kovi lahi. I he anga ko ni o ene email. Pea ku
Koe kau popo ia o nā te nau tala pintong mo oni mo oni a māteni he nau tui nau toi he mero tate māteni. Na kai ke hatau loto pehe tau tolu na tau loto tau tolu he tu ko e ko timo nau tolu ke nau o nau sai. Koe ngahi a honi ku tau whaka mo oni koe mau o mea ko toa pe i he ngā ue koe ni ai poate ai patoa. Ana poate koe ni koa tim ko ngā ue pehe ki tangata koe ni mo ne fai loto. Pea ko te whakapese e tita e pehe, ko whakaofa ia i he tangata lelei kon ko i kani i he ene tō, i he ene tui, ki a māteni. E ko loto kovia a māteni ka SIAOSI nane ai a i kani. Pea alatu whakamisi a mo ene sio ana he kukawi, he whakakau koe na e taki koe ni ke nau o e patoa o pure anga. Pea koe whakakau whakapoto taha mo mea o ku ilo se misika. O koe saitaha, mo lelei taha, ai pena ne tupu mai koe he pene video mo kau tama koe ni Amerika. Koe lelei taha ma atonga tapu ulo aki ma pati koe ni a patoa. Ko te auspohiva. Hei kai tāria. Hei kai ke tāria he tangata koe ni ke tāria e māteni he koe kukovi pe hono loto o na ia. Pea koe foi loto kovia koe ni e ongoing e mahalo e iku tanu pe o kei whai. Pe ka pahe kai ke alu e ke whai whakalirei pe. From his part. O hange koe lau a se misi koe ni e emaili. Ko koe pe ia o ku ke loto pe he. Tai ai at pe se misi e emaili ki ai he. Ko ia pea o palopale ma, o kai kia tahia palopale ma ia he ngahi unu koe ni o nau whai, me ngahi decision koe ni o whai e Misi as a leader. Ko ia toko taha pea o palopale ma ia, neongo o kune whakaha mai e he emaili, ho o whai pehe mai ki a mautolu, ho o pehe me kako ia pea o uhinga ki ai. O kai ke toi mea, pea koe foi palopale mai koe ni, e pe e aha mea e hoko i hapala ni te kehe, e kei tala pe māteni a koe ngā ue e SIAOSI. Te ngata mea i. Malo apito e vale. Ana teke hu mai pe koe ka pau teke loto ke tānaki mai mea kone o kulave ai koe ni a vala. Kau kei mai foi tawha ke taha i he tohi koe ni a māteni ana ke tānaki atu pe ke ho tala noa mai. Ko ne pehe koe uhinga ene whakahoko tohi koe ni, ko hiko ne ofa i hono ka ngā pia moe whaunga ngā ue ai patoa pia moe kau me mipa ko ia o koa team ko ene ofa. Whaka ofa au pito ai ngā ue i he pehe koe a se Misi. Ai a koe Fetohi'Aki e taha o ku TOTONU ke lawe mai ki ai. Koe Fetohi'Aki e taha e ana o kou pehe ke kau mai ho whakatala noa. Koe kei lahi ai fihi ai toko lahi koe nau pehe o ku hala SIAOSI ko hui o ku iai e ngai whaunga o ku hanga e SIAOSI o introduce mai ki ene campaign o hange koe ia koe tuunga koe na mau mea i he Fetohi'Aki koe ni o ene launch pehe e nau tolu ia o ke TOTONU ia ke whai ha launch pehe ana ko whampeau ke hanga o whakawhai ke he i mai o koe kai ke hiki ai ai visone i he whaunga o whakahoko a ke hanga aue pe ko ha campaign i pe ko ha tuku kehe ka pau outright i pe ke alo whakatau e vote a kakai o kai ke utui o TOTONU ia pa ko utui pia o kai ke pehe ha taha ia i he kau whafonga koe ni ai patoa ka koe foi Fetohi'Aki koe ni ka pau o ku liriu pe a staila koe o whakahoko whatongia ka kutu o mau pe i he visone o ku kei whakaofo ofa au pito pe ia e ana i he anga o whakakaukau pe ku hala ia. Malo pito e whetita e. Te kamanta pe tāna se tita pe mehi. Te hupena ke whai ka wā ke tāna ke te pe ke tāna ka wā. Na ala na e ana tāna. Koe lea hoki pe koe whahinga lea tau whai. Te ka whahinga tukuaki'i tau whai o kuei hono ngahi ngā mata. E ngahi nea e koe iahi anga koe tau whakaukau. Koe lea koe corruption pe kuna corrupt. O ku iai ai whakaukau mai e tāko toa pe e whanongo ki heni. Tēnau pehe o ku iai ha whaahinga a whaihia o whaihe o ngō mea koe ni. Pea o ku ukinga ai o ilo ke a māteni. Pea o ku hinga ai e whakaukau koe ni. Ka koe uhi koe koe tala noa koe ni. O ku ukinga mai ia ki he koe whakaukau koe ni a māteni. Pea te Misi. Pea mosu. SIAOSI tēnau tala noa pe mo Poate e kakai. E whai ha negotiate mo ha compromise
ko hiko sia te kihe whakakau ki hei tini. E se tita, ka pau kua hamia tau whakakau ki mawai halelei ki a tau tala noa. Ka pau te tau kumi he lao e whanua, o ku iai nai ha lao o ku nehanga o identify mai, koe whakamoveuveu a e tau o mai a tala noa ki tau negotiate hawhahinga mea, e tupu lelei ai te e kau lelei ai ki he patoa, te ko hawhahinga kuru i tonga, te ko hapia. Koe ngai mea kau hoko pe ia ngai whitu kotoa pe. Ai negotiate mo compromise pe kono tala noa e hamea ke toi lelei ai. O ikai ke hui e koe corruption te tau hanga o lei polo, ai kakai ko unau whai ngai tala noa ko ia, o unau corrupt ki nau tolu ko hiko ngai tala noa, o unau whenga ke whai koe tio ki halelei whakanuku. Ai tau sia tu, o ikai ke tau nofo peho tau ki foi, tā putapa tau pehepe tau tau koe lelei tahate. A koe taimi koe o tio maa te misi aki a hono mata tio ata, koe taki ia bani whakakau, koe mea e lelei ki whakalukupua e patoa, ko hono tala noa e hangai mea e kau lelei ki whakalukupua. Te aloto ke tuu mai o whai ha tala noa, te loto lelei ki whakatala noa to whai SIAOSI, te nau tala noa. E ko kusau te tita kumahu inga au tita au tita, ke hanga e tau hanga whakatoka ngai. Koe ngahi lea koe ni koe ngai lea kumamafa ke tukuaki'i ke hataha. Kei tata te sito ke ene pehe, tene ara sa se whamauanga ko hi koe ne whakamoveuveu. O te keke a lao e he whanua, o kune hanga identify mai ai negotiation te koe tala noa ko ha whakamoveuveu. O whakamoveuveu e kapekate e po whapureanga. O whakamoveuveu e fuhui e po whapureanga. O whakamoveuveu e ainu a karamallohia mo tiahe e po whapureanga. Koe ngai mea as he lao. Ka au te eki ai ke te he mai e he lao e whanua, o kuiai ha mea koe whakamoveuveu, o ha ate tua to tala noa mo hataha, ko ate negotiate mo hotomari ke whaiha whakataha, ka pauna e whaiha kakai ke whaiha whakataha, pe koe tua ai siasi o tala noa ke whaiha whakataha, pe koe tua tu ai kurupu patoa o tala noa ke whaiha whakataha, o ku ikai ko ha whakamoveuveu. Pe koe aha ke te tau kie mau, ke hanga he tau taha koe ni o whakarelei e ne whonga tala noa, he o ku mamafa e ne tukuaki'i ko hiko hea, koe mea ko ku mamafa hi no loto, o aki mai Kitu'A he ne whonga e ene lea. Ka koe au te tita, ka koe sātu ki he whahinga lau maari e koe mai Misika, ka koe lau maari e pia Misika me fua loa. Ka te meni tau i tātu kai ke pehe mo pe, o ku kampe e mo nomolo, koe ne nomolo pe anai he mea kutoa pe. O kai ke pehe koe ne to kono nā tūlai pia ona o pehe. Ka koe fia au pita he whahinga lau maari e koe ma au ka aku, ai ku mo ne lau ko a Michelle Obama. When they go low, we go high. Koe mea e koe nā tūtu koe na e whai e te Minisita, he taimi koe na e whai e te ini atu. Koe ka tau whoki mai mai se ki ho o te hui koe no Fetohi'Aki te mo e launch koe na SIAOSI. Ke tau se tita ku, o kua ingai tukuaki'i o tala mai, o kai ke whawhi maali e whainga launch koe a he koe mea na e whai aki. Ke pehe na alo launch ni campaign pe a whaiha taha mea lea pe a whaiha fia e kakai mo. E se tita, koe mawhai au akirisi, na ne mei kāto ia mea kotoa. Nā kei te whemau ke taha mea lea, nā kei te whemau ke whaiha ha ke hau e kakai ke nā wō whakataha whai. Ka kuhi koe koe mawhai ia na ne mau ia eia. Te koe uhi ngai koe na e whakakau ai Poate e kakai, tau whatu e Poate, ko uhi ke ha. Ke tau lava he vae e whihango pulu koe i he Poate, o tui he koe tūpe taha sa mulatu koe. Ko uhi koe whainga mawhai a koe ia, na ane mau koe ke mau ia e ha whai tō taha. O ku mau ia e he fuha. E lawa e ke mau o ka tau ka Fetohi'Aki nima pa tau ngāu e whakataha. Te tau koe launch koe ni, te tau whakua he. E malawa nei ke tau o me mea o ai whainga campaign o e walu mo fulu, mo hiwa mo fulu, o whai he fukuonga koe ni. Ke tau keke i tui au ia e work. Ko tau sio ke ngai whanua kotoa pe, o ku hiki te kuonga, pe a hiki mo whaunga ha. Hiki mo whaunga campaign ni. Ko campaign ni kona a SIAOSI. Kai ke kau a SIAOSI hano whatu tu ha mea, kai ke kau a SIAOSI ha fo i mea taha.
Na e whakalangi pe ai whakapoponga ia o tonga tapuaki. Kai hanga te e he komiti a koe na e whiri. Tau seani ai ki he lelei koe ano whakotu e whanki komiti. Ko au mo wao pe mo Michelle o ku mau I loto I he pe koe ne komiti pe he ka koe. Ko taimi ko ku tau sio ai ke ki komiti koe me a kotoa pe na whakakau. Aloa te kaureka me murini, te maike me murini na wako he na toro kauai. Na hanga na toro whakakau e ngahi mea. O kutoe a mahuru ange ia e mea kutau whaanga he tau tia koe tonga. Tana hanga na toro whenga e koe kempeini, tana whakotutu mo kakai koe tonga na hiri me ke ki komiti. Koe na wahe whakakau se kita. Na e ukingai pe na ngau e ana to he loto I komiti ko whakapoponga I mai e kakai e wahi. Na e maa whana e kakai na nau loto ke ha. Ke nau taha nau me area pa nau me pa nau whiawhia. Ko uki ko ha ko nau whakahai e Kitu'A ko na it's their way of expression e mea koko e whainga whiawhia ko e nau to. Ia ke nau whakapoponga. Ko e nau pou e. Ofu I kai ke hanga he whainga mea ka o li liwe vi tone te mokala. Kapal te tau wakire te mokalati whakatefuka pe koe hawhenga whamatala whiri. O I kai ke asma ea o kune determine mai koe hae whaunga campaign te mowhai. Taka tau ka wakile lai tonga o I kai ke aiha mea ke ne tu'utu'unia koe hae whahinga campaign o ku mowhai. Koe mea pia tala mai hei lao, toka ngā e campaigni o wana atoe owa he paanga he kiha, toka ngā e campaigni o wana atoe au ke ahawhiri ko kei tu'u hapena pe koha o sa te ha a ke o se firi sa ngai me ka o mai o e tu fa ka fonga o e tu fa ka campaign ka ngai me ai o hela ka o I kai ke ia hanya hela se tita tene ta ofi ha fonga a ka kai ke fa ha ke na fisia a ke na floaty a ka na a tau olunga manga me te he launch den go pai e ka o fa ka campaign se tita ma te ngata se tita ta fa na Mana apito e ana e wāo te whoki mai kia te koe. Koe taha o e ngahi tukuaki'i koe pehe e mā tēni. O ku lahi e mau, pia mo e ngahi kovi o ku hoko ki he koa team I he malo e tataki ko ia ai sea o e koa team ka se Misisika. Agree or disagree? Aloha pita se tita. Kai ke foki koe lauia a māteni. Kana na hoko se misi koe taki e koa team na nau fōpe I whaunga whakatemokarati aia ko e nau hanga o whiri. Pea koe majority na nau voti ai o nau piki e tangata ko se misika. Ka pau pehe e ne whakakaukau he taimini ko too late he ko api taimi ia ki mua pe whai e whiri. Koe ka pau na e whaipe e misi a mea ko gloto koe opinion. A ki ai a māteni, he kai ki whahane lau pehe ana ka misi. Ka koe in saying that se tika, ko manatu ki whaire koe ni a seas ni mei tolu koe ni na Fetohi'Aki koe ni mo māteni koe ni I he ngā ue koe ke vote of no confidence. E ne whaia ngahi tuku hifo mo I si o lalo ki he taki koe ni. Ko hamena kai ke te au, ko hamena kai ke ne hangai o whai mai tohi koe nā, pe tēne whakotu'u atu, ke nau hanga toi whakatahai, ke nau toi whiri hanau taki fo'ou, ka pau ko e hono loto e, mo mea whakakau ki ai Fetohi'Aki, mo e tataki koe ni a misika. Ko hato ki o hake hai taimini. Ko hato mea toi whai ki ai. Pea ko ne express mai ana ia, ne opinion, o koe ke ilo ia pe koe hai, pe koe hai lau. Nai whakamoon toko taha mai pe, ko emaili mai pe nei a ana. Nai kai ko pe nei a ko haane tohi mai koe na, pe whakamoon mai mo toenga kau me mi pao pe mai io o mau whakakau. Ko ngā ke whakotua ke pā mea ki ai. It's only his opinion pe kia te au ia. I would rather ke taki mai misi, he anga pe kulau koe na emaili. When now ia koe kam koko a misi, mo ne lava koe ke ne ta ofi e whainga loto oho koe ni, whainga loto ita koe ni. Kai ke mau e ia, koe ke tau ia mo mateni. Maybe someone else ka he whakaranga whakakaukau a mateni. Ka kia te au o ku whamalo I au, na hoko a misi koe taki ka nau tolu.
Ko uhinga ko te sio atu ko ke ne lava o ta ofi atu anga loto ko ni se tita. Pea koe ha, whatever your opinion, mo tau ngahi opinion FAKAOLI'IA mo taki ko a misi. Ka ne o atu pe ka misi. Pea kou tui pea ne whai misi no le taha ain o tau sio ki ai ki ngahi result ko ni. O ene lava alo tala noa kia SIAOSI, lava alo tala noa ki he Poate. Neongo ne os whai me ngahi tala noa ka koe anga ia mala e koe politiki ko pau pe ke whai ngahi negotiation. Ko pau ke whai ngahi tala noa, kai ke toi ose tala noa. Pea koe loto pe ia whakafoitutu i kakai me kau poupou, una loto ke pehe mai ne kau poupou o kuha, pe te kau poupou ai Poate o kuha. Ka ko nau tolu au nau fuisia ngā ue, ko nau tolu au nau o kunau pole ke whatongia ko ni ko kandidati pe koe whakafofonga ke whalearea. Ko nau tolu ia o kunau tau pea moe whaingata a koe oi ngahi a lea me ngahi mea koe ni. Koe ai, o koe ke toka ngāwi ke koe toi opinion mai a koe me ngahi mea koe tukuaki'i mai mateni, o koe noa peka te au he ko au ia koe ke ori ia se ti taha sio ka taha o loto whai kehe pehe i he malae koe ni o tau wheinga tau tolu wai e mea mahu inga ange. Wai vi sone tau whakakau i ke tau a usia. Ko wai tau mua o ngā ue koe ni ai patoa mo no kau whafofonga kau kandidati. O koe ke kau, koe ke taha taimi, ke mea koe loto ita mai loto kovi. Moi toi whakakau i holo e haa mai. Koe ke we got no time i tu e taimi ni ke pili. Malo se di. Manato pe whaki wala pe mo ana he taimi ko e na tau talanoa analyse o pe na e whapehe ai. Oku whaatukuaki'i mai ai tau timi ko whi au hiki he mawhai ko hai e taki. Pea na tau whakaikai i au pito pe kana i ai pe e fo i mea ia i he tau whaatala noa ko ia o ki ai fo i elemeniti o e wheinga ki he mawhai. Ko manato ki he wike tolo mahalo e ni na ku wahe tu pe ka mau tolo e ko whepotala noa aki pe amo se misika. Manato i pe whoki ka inga whanongo o ko tala noa pe au ki he taha kotoa pe o tatai pe he ngoti mi loa pe amo hai pe o ko fie tala noa ki ai o ko Kitu'A tāpe ki tala noa ki ai. Pe au tala noa pe amo se Minisita i he Fetohi'Aki ko ni pe au pe atu ki ai. Toka ngā i pe ho whātala noa pe amo māteni he kuongo mai o ki ki makoko i homo vātala. Mai se misa i kai o ksai pe ia o kai kia hame ko pe atu. E iai pe whai taimi te ke oho vale pe ko tuki i koe kan ko ke nga ke tuki i physical ka iai pe foi taimi ko tuki i koe ke paolo ki lalo ka he ka ia he foi tunga ko na o ko hangai koe ni o hoko koe foi mea koe ni ko foi taimi TOTONU en pa i pe koe ke hangai koe ke to au pito ki lalo ko kau fia i he tari koe a se Misi i he ene emaili o ko nonga o ko kama o ko ikai ke o ko tari poini atu pe a se Misi. And I'm not too sure pe na ilo se Misi e tuku ange mai ai mea koe ni i he o pe ikai ne koe uhinga ia si ene tari kampe. I don't know. Ka koe na tola pe foke ni a se Misi i he taimi ko toa pe e tau i tatu ki haka ke hu mai pe mai pe se Misi na kai ko taimi ene. Kai ke he. Koe foi tunga ko ia ana. O ko pehe ke ki lave whakaosi mai lewa ka tau taimi o tau pe tau munite hong fulma whape au se tau proklama ko he whiawhini. Ke ki lave mai mua ke foi tunga ko ni ko pe o ku iai nai ha i foi emaili pe ko hen tau no pe ko foi emaili me foi tala noa ko ni pe ku iai nai ha ane whaahinga uesi ai e tau teu whiri. Mahalo pe mai tau lai. Heck, yes it is. Mahalo pe ko ha blessing in disguise. Ai foi te unga ko no tau iai he taimi ni pe ko ha foi maka ni ke tau propel ai ki ha ka to te unga to ma alonga pe ko ha fu uha hele pelo ni o to hi fa to e kau patoa. Mahalo pita I think it's about time que tau sio ai ki ngai mea koe. Na tau whakaampe si tai ai hatai heni. Kana kai ke tau ilo pe iai hatai ni i te whai whakataha. Kana ema na tai ke tau whakakau mo tau whakaamongi pe iai hatai ni te ke. Ke e se tita. O wā mai ke ngai tunga koe ni. O tau wanga e whai tātā se tita he. O tau tolu koe tau au hiki ha whahinga mea. O kumalawa pe se tita ke tau whai ha whahinga tō onga. O kai hoa ia pe moe anga koe e tau satu ko hanga i tō onga lelei ke whai
Tange ko ni te tau lava te au hi ka mea. Ka tau fōpe he laini o te au ki. Ke tau hanga I kuna ha mea aki ai lelei na tau ngā we. Kakapau te tau whi au hi ki ha mea. O tau whai ake halau maalia ki kai tau mo whi unga te he kai ke tau hai. Tau tau neongo te tau I kuna. Ka he kai ke tau ngoi o te tau whia hei kuna ko ki. He uki kai ke tau na kai ke tau mao whia ngai mea ko ia. Aki ha lelei na tau whai. I tuko e tai minite tita ke te au. Ko pehu I mai whoki. Ke e hoko ngai mea koe nike nei me tia tau. Ke tita koe tuko e tai mini anga ki stio atu. Ka pau e kuna ai whakakau koe ni o ome māteni. Te te newe tia lahi tau. Pea ka pau e whiri e te misi. Kene tuu o whai e mea mai le lei whakalukua. Ke tene whai e mea pa mai patoa. Koutui, te tau I kuna e whiri, pa koe I kuna ka whakawhai a mātau. E neongo te tau alu te whiri kotoa te tau tukata te laini ke kau kanti te o whiri kotoa ke pare whaula. Te ko hai o mai he kakai. Ka tau whakapapaui, koe kakai ko o he kakai koe lele tahe ma tau tolu. E tau alu tina tau ke pare whaula. Te koe whakaamuia. Ke nau Fetohi'Aki nima o ngā ue koe ki koe whakalukua e whanua. Kai tau te whito ke visone tau mateaki he ko hui tau ilo. Ko visone le ia ke ni hanga o whakanoponopo e whaunga e whanua, kai malawa ke inasi e maulalo, he ngahi mea ko koe o inasi, tā polo ai mo, pia mo tā poaki lo ua ai kakai koe I olu. Ai ko tau sa te tika e ta whako e kia te au, koe anga e whakaukau ke email ko. Ka pau te tau whai e mea koe, o kuiritaki mai kai a māteni, ta pe moi au whakatatu, he kai ke tau peke I tui e te tita e lava te whai hai kuna ka whaka. Ka koutui ka pau te tau te whio ata te mi te kloto lahi e tu e mea koe o kune whakakaukau koe le lei whakalopua ai. Te koutui ko e kuna e te misi e koe whina tau koe ni. O lava he katoa KENAU kuwha tāki tau tau lātu. Malosi. Malo au pito e ana te ukolosat ka te koe vau, ke whakaosi mai pe tau polo kalama koe whiawhini, aki ha o io. Peu sai ke ki lawe ata patako atka te koe vau ke whakaosi mai pe ke keresi ai pe tau polo kalama. O kou pehe e au e ana ko whamalo atka te koe whamalo atka ke vau, pe o kou pehe e au I anga koe ni o e emaili aki ko e ni, neongo o whakamamahi pe au ke TOTONU ke hoko ai whe emaili aki ko e ni. Te pehe pe I he talo e tataki mai e se Misi ai patoa, o kou pehe na lahi ngahi mea na TOTONU ke lava, kana kai ke lava. Lahi ngahi mea nei TOTONU ke whakahoko, ka nei kai ke whakahoko. Ka o koutoi koe na iai pe ai uhinga na e whakahoko e se Misi ai mea ko ia na ane whakahoko, mo whakatuai I ngahi mea nei whakatuai we don't know. Ka koutoi he kai ke upehe ai ko tangata kovia se Misi pe ko tangata si o kita, aki ai koe lelei taha pe ia mahalo ai ta whakoe ni. Koe ne lelei taha ai ana tau pehe o tōmui na TOTONU ke whai mo wei e, na TOTONU ke whai mo wei e. Ko ngai whaunga ngā ue. Ka kaupehe e au ka pau na e whakotu'u atu pe koe e SIAOSI ke whakahoko structure. Pea mo whau ka ngai komiti, mo ngai mea ko ia I he tau ko osi. Ko tui ka tau au mai koe ki he taimini I he tau ni, mea koe ha more mo tau beyond te ate patoa ia. Hane fuurele. Ko anga ia e whakakaukau koe ke taimini, e kai ke upehe ko tangata kovia se Misi pe ko tangata oku kumi ki haane le lei whakafo tui a ana. Ka te upehe na lahi ngahi mea na e TOTONU ke whakahoko, ka na kai ke whakahoko. Te ito tāna ke atu mo aki ai. Na iai whalala a se Misi ki a māteni. Whalala ki ai he koe tangata lelei a māteni e ne tipe iti I whalea te upehe te oate fo I konga ko ia. Ka ako I kai ko ha tangata lelei a māteni I he teamwork. Koe teamwork koe fo I pāti ko ni o nau iai, koe ngāu e whakataha ia ai team. Koe fo I whainga ia koe ni a māteni mga himea koe ku hā mai I he taimini ke anga koe e whakakaukau. Ko pehe au ka pau na ko au ia ai team. Ma o si tukuangi e au ia ki Kitu'A long time ago. Ulaki na ne oho ki he taha kau whafafonga. It's a no.
ke oho ha whakafofonga ke ha whakafofonga. Ko ngahi mea koni kona ni whakahoko mai, te upehe e au, na kau e ngahi mea ka pau na strong enough for se misi kick him out, i he fo i mea ko ia. Ka pau na ne kick him out he ta uko o si lele e patoa i he ni lele mai koe ke he taimini. Ngari fu hash e whamatala, but that is koe mea pia i hokuloto, koe mea ia i anga i he whehu i ko ia, kone o mai, o ku mau, lahi ngahi mea o ku mau i he tataki koe toko taha koe ni. Kai te upehe au ia koe o ku mau, lahi ngahi mea o ku mau. Ko upehe au lahi ngahi mea nai mau, i he fie poto, mo i fie pule, mo i fie asi, mo i fie taki. Ai toko taha koe ni ko māteni tapu elu. Aia i he ene pehe o kone interfere ma upe i he pule pa mo i tataki a se misi o ne hanga o whaka o we si ai FAITU'UTU'UNI. He kai te whakatanu hia ia se misi, he kohona o hinga ko ia o ku taki. Aia te upehe pe ko tukunga ia koe na iai ene tataki o huai koe na SIAOSI Kitu'A, koe uhi ka lava mana valelei na suffocate loto. Kai koe anga pe ia ko kisio ke ki whehu no ko ia ka tuko atoa ka te koe vau ke whakaosi mai pa ke keresi ai be tau polo kalama koe whiawhini. Malo se tita tau te au tata ki kelesti. Ko whamalo atu se tita kai pehe ka koe ana i he polokalama koe ni. Ko ilo pe koe ki tau whaao mai o hake hangahi mea negativi FAKAOLI'IA pe moe kau kanditeiti ka whawapunga koe ni oi poate ai patoa pe koe koa team. Ka hi ene pehe ko osi mafola mai foki ai po i talanoa koe ni i he ope. Pe a ko tau whatongia o tau tolu ke tau mai o talanoa ke ake mea tau ilo, ake mea tau mahino. Koe mea pe o kou ilo. Na tai milahi na tau FENGAUE'AKI ai pia mo Minisita. Pea koe tangata koe ni, he's a wonderful person, Minisita. Ko ene ngahi, ko ilo pena ko hanga e se tita o whakama opo kotoa atu. Ai anga e tau whakakaukau, mo i he tau whiohi koe ni pia mo se Misi. I am sure koe ngahi tataki na whae se Misi, kono ngahi ola pena ko koe ki ai, but I'm sure he did his very best. Regardless, because outcome ko niyo hua SIAOSI poko tu ai poate ai kakai. Pe ko mai ni ke taimi ko kamata ni ke nau to foki pe o fa nau tala noa e ko lau marie o to taha ko ni o ku ignai kai ke perfect pe taimi lahi o pe taulaki a se misi mangahi criticism from all over. Ko uhinga ko ene taki ko ni he poate. Kananika te kina pe te ke tau whanonga tatul ko hau o ita pe heni o hange ko tuunga ko ni wak ai kandite iti ko ni mitonga ta wha a māteni. What we know about māteni o koe ko hame ana kai ke lelei. Pe e he taimi lahi i he e tau loto ake tau whai ngā we na tau we got overprotective pe na tau feel the need ke tau hanga o malu i ma o pe ai kau whakafofonga koe ni ai patoa o kau ai e tangata koe ni. Ko tai mini o ku tau learn as we go. Koe mea lelei au pito pe e ke tau ngau e ake e tau tolu ai ata Kitu'A. Te uki kai ke tau fufu i ai hanga hi mea. Koe uhi ngā pe o tau sia tato ke lelei whakaluku fua. O tau tala monu atu ki he ngā we. Tau tala monu ki he poate e kakai. Tau tala monu ki he koa team. Pea mo Minisita mo tataki o kune whai. Tau pehe, tau tuku mea kotoa pe ki langi, koe mea kotoa pe ku hoko. O kou tui au se tita mo ana, koe mea pe na tonu ke asamai Kitu'A. Ke tau ilo kia i ke ilo kia kakai. Ko fiofi taimi ke nau whai tu'utu'uni ka te ki nau tolu koe uhinga koe whiri whakapoto koe ni o tau malanga i mau pe. Mo e tau fie mau ke tau o atu e ata totonu o tau kakai koe no tau FENGAUE'AKI. Te ria pe e tau whi mau hatimi o kulelei ke nau o tataki lelei. Kai mau halelei whaluku pua ma e whonua. Ko ia i hene pehe se tita te tau ngata mei ai o whaatu kia maua o whaatu mau tolu kotoa pe na mo tune in mai ki he ki polo kalama o e whiawhini ka tau toksio a pongpongi. Malo.
Ia, o whātu whoki ki a se Minisita, SIAOSI vai lai pōhiwa, pe ke kotoa ka quantitative ka e patoa, pe a pehe whoki e o whalahi atu ke te koe mā tēni, o whamai aho tau whakamo ui o whoki mai, ki a whahinga loto urerei. O ate hiwa koe ni, whakaosi aki pe e tau polokara mā sisu, e koe whare māma.